Dobar dan, poštovani gledaoci, upravo počinje Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Dan državnosti Republike Srbije obeležen je u Vukovaru izložbom u Srpskom kulturnom centru, a zatim i svečanim prijemom u Generalnom konzulatu Republike Srbije. Izložbom Vožd Karađorđe i njegove vojvode Srpski kulturni centar iz Vukovara u saradnji sa Generalnim konzulatom Republike Srbije u ovom gradu obeležio je Dan državnosti Republike Srbije. Ovaj državni praznik proslavlja se ponovo u Srbiji od 2002. godine, a ovo je druga godina uzastopno da se izložbom obeležava u Srpskom kulturnom centru. Prošle godine imali smo izložbu posvećenu znamenitim Srbima, a ove godine odlučili smo se za izložbu posvećenu Karađorđu i njegovim vojvodama, naprosto jer je upravo na ovaj današnji dan 1804. godine podignut prvi srpski ustanak pod vojstvom vožda Karađorđa, koji je naravno bio temelj kasnije moderne srpske države. Ovo jeste praznik Republike Srbije, Dan državnosti, ali ovo je praznik i svih nas Srba, bez obzira gde se nalazimo i gde živimo, i onih koji su van njenih granica. Akcenat izložbe bio je na ličnostima koje su uz Karađorđa vodile prvi srpski ustanak koji je počeo u Rašcu pre više od 2 veka. Posetioci su na izložbi mogli da vide reprinte slika iz knjige srpskog pukovnika iz 19. veka Konstantina Nenadovića. Također, pored samih slika koje smo izložili smo i sve one knjige koje se nalaze u našoj biblioteci Zakarija Orfelin, koje se bave temom moderne srpske države, odnosno prvog srpskog ustanka, a ono što je kuriozitet i što nam je ovako predstavlja veliko zadovoljstvo da smo izložili i knjigu nemačkog istoričara Leopolda Rankea, koji je upravo i pisao o prvom srpskom ustanku u svojoj knjizi pod nazivom Srpska revolucija, a ta knjiga je iz 1864. godine. Za Sretanje se vezuju 2 važna datuma u istoriji srpske državnosti. Pored podizanja prvog srpskog ustanka, tu je i donošenje prvog demokratskog ustava u Kragujevcu 1835. godine. Ovo danas će biti recimo više onako svečarska atmosfera, zato što zbog epidemioloških razloga. I to je osnovni razlog što nismo pozvali veći broj ljudi. Znači, rekao sam jedan uži broj ljudi, čisto se obeleži, a sledeće godine, Bože zdravlje, kad prođe ovaj virus i ova korona, ćemo obeležiti kako toliko uz jedan kulturno-umetnički program. Nakon otvorenja izložbe i u samom Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru održan je svečani prijem i koktel za osobe iz društvenog, političkog i verskog života Srba sa jurisdikcionog područja delovanja ovog konzularnog predstavništva. Generalni konzulat Republike Srbije u Vukovaru pokrenuo je inicijativu za pomoć sportskim klubovima na području svog jurisdikcionog delovanja. Među prvim klubovima koji su dobili značajnu pomoć su Sloga iz Borova i Sinđelić iz Trpinje, a po najavama istu pomoć dobit će i drugi klubovi na ovom području. Pomogli smo malo fudbalski klub, domaći fudbalski klub Slogu sa garniturom dreseva, sa 10 lopti, 10 kopački i od 24. februara do 28. će isti fudbalski klub, to je Sloga, biti na Zlatiboru na nekim minim pripremama od 4 dana. Uz pomoć Republike Srbije, naravno i našeg načelnika, tako da to je ono što smo za sada, to su nam prvi koraci, nadam se dobroj i uspešnoj saradnji. Ujedno bila je ovo prva zvanična poseta generalnog konzula opštinama sa srpskom većinom na području Vukovarsko-Sremske županije. Danas smo imali priliku ugostiti generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru, gospodina Aleksandra Nakića, u prvoj zvaničnoj posjeti opštini Borovo i mi ovom prilikom izražavamo veliku zahvalnost gospodinu konzulu što je došao da se upozna sa jednim delom života u opštini Borovo. Naravno, kao i svaki dobar gost, gospodin konzul nije došao praznih ruku, on je došao sa poklonima koje smo mi ovom prilikom primili i koje ćemo uručiti našem fudbalskom klubu. Radi se o nekoj sportskoj opremi koju će koristiti naš fudbalski klub. To nam je jako važno da imamo dobre odnose normalno sa matičnom svojom zemljom, da neko misli o nama, da neko želi pomoći. Nije to neka prevelika, mi očekujemo nešto preveliko materijalno, ali evo, ovo je vrlo važno da se osjećamo prihvaćenim i da imamo dobre odnose i normalno prijateljske i sve ono što sledi. Generalni konzul posjetio je i jedini gradski fudbalski klub Vutek Slogu iz Vukovara, u kojem su dominantni predstavnici srpskog naroda, kako u upravi kluba, tako i u igračkom kadru. U samim prostorijama zajedno sa
predstavnicima opština iz matične zemlje smo obezbedili i uredili jednu teretanu potrebitu samo za igrače i uređena u tome obliku onako kako bi fudbaleri trebali da se pripremaju. To je isto jedan način koji nama puno znači. Svaki vid pomoći lokalnim fudbalskim klubovima je od izuzetnog značaja jer doprinosi njihovom razvoju i napretku. Mi smo jedini gradski klub na području teritorije Vukovarsko-srijemske županije koji ima srpsku nacionalnu manjinu prije svega u svojim redovima i da nam je u zadnjih par godina izuzetno teško obezbediti bilo kakva sredstva, a kamoli sredstva za opremu. Tako da ovaj vid koji smo danas dobili pomoć je izuzetno značajan zbog svih selekcija koje mi imamo, tako da evo dobili smo tu opremu da možemo ju upotrebiti ne samo za seniore nego i za juniore, tako da i mogu i oni u tome nastupati na utakmicama. Ne želim da govorim o materijalnoj vrijednosti tog poklona. Meni više znači gest. Znači čovjek je došao kao službenik jedne ozbiljne države u jednu našu malu sredinu i poklonio nam to. Zaista gest za divljenje. Svaka mu čast i hvala. Posjetili smo odeljenje za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog veća u Glini, koje se svakodnevno suočava sa problemima stanovnika u ovom gradu razorenom u zemljotresu krajem 2020. godine. Neposredno nakon zemljotresa svi su se sjatili na Baniju. Mnogo toga je obećano, ali kako to obično bude, mnogo toga nije ispunjeno. Jedan deo stanovnika koji su ostali bez svojih kuća živi u kontejnerima, dok drugi deo živi u montažnim kućama ili kamp prikolicama. To donosi mnoge probleme, pre svega pravne i socijalne, a upravo zbog toga je otvorena kancelarija Srpskog narodnog veća u Glini. Posao prvenstveno kojim se bavimo, nažalost, je najviše humanitarnog karaktera. Naravno, poslije ovog potresa prije godinu dana koji je zadesio područje Banije, u stvari najviše smo se i fokusirali na pomoć zbog naravno velikog stradanja, a i prije toga isto velikog siromaštva stanovništva, tako da su u stvari najteže pogođeni oni jer su siromašni, naravno ne mogu sebi sami pomoći u obnovi svojih gospodarstava i svega, a naravno i u priskrbljivanju hrane, ako znamo da je većina stanovništva koje živi na području Gline je u seoskim domaćinstvima žive od svog rada i od poljoprivrede. Ljuba je i pre zemljotresa bila veoma aktivna u životu srpske zajednice na Baniji, pa je samim tim izabrana i za voditeljku SNV-ovog odeljenja za socijalna i humanitarna pitanja u Glini. Sam dan zemljotresa opisuje kao jedan od najtežih dana u životu. Nakon samog tog potresa najprije smo 2 sata svi dolazili sebi, to je bilo nezamislivo, jednostavno nismo bili svjesni šta nam se dešavalo. Nakon toga isti dan smo krenuli na teren, naravno tu su se skupile i ekipe kolega iz Zagreba, iz SNV-a i svi išli smo na teren i naravno samim tim obilaskom je bilo prikupljanje, u stvari identifikacija ljudi sa potrebama koje je trebalo smještavati, koji su ostali bez smještaja. Većina njih se bukvalno nije dala iz svoga dvorišta, ostali su spavati i ležati u autima, ne napuštajući svoja imanja zbog stoke, a djelomično nekima i stradale i stoka i štale porušeno. I tako da u biti je bilo onih koji nisu imali ništa i koje je stvarno stariji, koje je trebalo negdje u prihvatni centar. Život u Glini u okolnim selima je danas veoma težak, teži nego što je bio u ovom još pre zemljotresa siromašnom gradiću. Zemljotres je samo uzrokovao da oni što ni dotad nisu imali, imaju još manje. Ipak ima i nečeg pozitivnog, poput ujedinjavanja Hrvatske i okolnih zemalja pri pružanju pomoći stradalom stanovništvu. Teško je to kad se gleda iz neke šire slike, nema tu baš pomaka na bolje, zato što evo i ovaj popis stanovništva je pokazao da je daleko manje stanovnika u Glini, što je razumljivo, je li to mahom staračko domaćinstvo, nešto mlađih što je bilo. Nažalost, neki su se odlučili da se odsele iz ovoga kraja i tako da iz te točke gledišta nije dobro. S druge strane, opet kad se gleda možda pojedinačno, neke stvari su se počele rješavati
neke obnove dimnjaka ili nekih manjih popravaka na kućama. Naravno, tu se pojavile organizacije i udruge koje su isto dale svoj doprinos u rješavanju, ajmo reći, privremenog nekakvog stambenog zbrinjavanja tih ljudi koji nisu imali kuće. Sve manje stanovnika glinskog područja se bavi poljoprivredom, granom koja je nekada ovaj kraj koliko toliko održavala na životu. Sada je, prema rečima naše sagovornice, to svedeno na minimum. Nešto malo, evo, tvornica ima, u stvari to nije tvornica, to je pilana koja zapošljava i ovo su sve drugo radna mjesta u trgovini ili u državnoj upravi, gradskoj upravi ili tako. Kancelarija Srpskog narodnog veća u Glini je najviše fokusirana na potrebe uglavnom staračke populacije. Osim toga, trude se da bude sadržaja i za mlade. Kao i svake godine, i ove je sa istoka Hrvatske bogosloviji Sveta Tri Jerarha u manastiru Krka upućena pošiljka mesa i mesnih prerađevina namenjenih za prehranu učenika i zaposlenih u ovoj ustanovi. Već punih 20 godina opštine i srpske organizacije sa istoka Hrvatske put manastira Krka i bogoslovije Sveta Tri Jerarha šalju pošiljku u vidu mesa i mesnih prerađevina potrebnih za prehranu bogoslova i njihovih predavača. To je lep primjer brige za bližnjega i za našu crkvu, zahvaljujući kojoj se ovoj duhovnoj instituciji srpskog naroda u Dalmaciji omogućava nesmetan rad. Smatram da ova pomoć je od velikog značaja. Od velikog značaja u smislu i solidarnosti naše s ovoga kraja za naše ljude tamo u Dalmaciji, jer tamo je mnogo teže stanje i mnogo je teže organizovati našu zajednicu možda nego što je to ovde, ali evo Bogu hvala i uz volju dobrih ljudi uspeva se ta akcija nesmetano organizovati i da ljudi s toga kraja i naši profesori koji rade u bogosloviji i vladika Nikodim imaju ovde zaista ljude, braću koji su uvek spremni da izađu u susret u bilo kojim životnim okolnostima. Kada je dobra stvar, što bi rekli u narodu, zašto bi je prekidali. Hvala Bogu i to i nas izbližava, da sarađujemo zajedno, da se viđemo, da se sastajemo, da se radujemo jednim drugima, kako i mi kad dođemo i ovde, tako i gospoda kada dođu kod nas, da ih i mi učinimo čast kako oni nas ovde ugoste, nas iz manastira, iz naše bogoslovije, tako i mi kad imamo tu priliku da ih ugostimo kod nas. Pored načelnika opština i predstavnika stranke primopredaji pošiljke u Borovu prisustvovao je predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac, koji je istakao da ovaj vid solidarnosti sa sunarodnicima iz Dalmacije, bogoslovima i učiteljima treba i dalje negovati. Taj primjer treba slijediti i u drugim stvarima, jer je moguće da se održava, a moguće ga je proširiti i na druga mjesta gdje je to potrebno ljudima, kako bogoslovima i manastiru, tako istovremeno i ljudima koji su u potrebi. Vidjeli smo to kad je bio potres na Baniji, a vidimo da ima potrebe za solidarnošću i na drugi način koji nije samo u hrani, može biti u razmjeni drugih dobara, kulturnih, socijalnih i to je nešto na čemu kao zajednica i kao narod trebamo još raditi. Kao i svake godine, akcijom koordiniše zajedničko veće opština koja i samo donira sredstva namenjena za kupovinu mesa. U saradnji sa našim opštinama koji su sastav zajedničkog veća opština svake godine organizuje, prikuplja opštine, napravi se određeni sastanak, dogovor, raspodeli se određeni iznos novca. U principu se tu radi o nekom iznosu oko 23-24 hiljade kuna i u skladu sa potrebama manastira se odabere ono što je potrebno i što u manastiru mogu najlakše da iskoriste za prehranu i na taj način damo svoj doprinos da jednostavno i bogoslovija i da manastiri imaju ono što im je neophodno za određeni deo godine. Trenutno se u bogosloviji školuje 30 učenika, a pošiljka od 1,5 tonu mesa i mesnih prerađevina sa istoka Hrvatske dovoljna je za 6 meseci nesmetanog snabdevanja i pripreme hrane u bogosloviji.
Obrednim orezivanjem i osvećenjem vinograda proslavljen je zaštitnik vinogradara Sveti Trifun. Naša televizijska ekipa bila je u Kamencu i Sotinu. Na brežuljcima Banovog brda u blizini baranskog sela Kamenac u subotu 12. februara osveštani su vinogradi porodica Šujdović, Petrović i Horvat. Ovo je prvi put da su uoči Svetog Trifuna osveštani vinogradi na ovom području. Čin osvećenja izvršio paroh iz Kneževih vinograda protoijerej Starofor Stevan Kuveždanin. Bilo je ovo samo inicijativno okupljanje nekoliko baranskih vinogradara s ciljem da postane tradicija. Mi smo odlučili uoči Trifuna, s obzirom da pada na vikend, na subotu, dakle da u naši vinari Horvat napravimo jedno druženje, zapravo treće obilježavanje u ovoj, da tako kažem, godini vinogradarskoj zaštitnika vinograda i vinara. Htjeli smo obilježiti Svetoga Trifuna, zato što Baranja načelno ima 3 zaštitnika, ima Vincešku, Martinje i ima Trifuna. Osvetili smo lozu, krstili smo vinograd i evo sada smo se okupili tu sa prijateljima u vinari da malo danas se podružimo i da na neki način obilježimo današnji dan. Vinarija Horvat nalazi se u Kamencu, a godišnje proizvodi oko 30.000 litara vina. Od sorte vina proizvode standardnu baransku graševinu, Rajnski Riesling, Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc. Imamo oko 4,5 hektara vinograda, svi se nalaze iznad 150 metara nadmorske visine. Banovo brdo je dušu dalo zapravo za proizvodnju grožđa, najkvalitetnije grožđe dolazi sa tog brda. Savršena je ruža vjetrova, nema toliko nametnika, samim tim je idealan zapravo za vinogradarstvo. Kao i prethodnih godina, porodica Bezbradica i Sotina je ove godine obeležila Svetog Trifuna osvećenjem vinograda koje je predvodio paroh vinkovački jerej Srđan Lukić, u sasluženje vukovarskih paroha, protoijereja Stavrofora Saše Kuzmanovića i protoijereja Stavrofora Miljana Ilića. Sunčana nedelja privukla je veliki broj gostiju koji su zabavljali članovi tamburaške sekcije SKD prosvjeta iz Vukovara, a pokrovitelj proslave bio je vukovarski SDSS. Prošla godina je bila jedna od najboljih godina koje ja pamtim, a pamtim dosta dugo, zato što je bio dobar i kvalitet i kvantitet, što se retko kada događa. Suva materija je bila izrazita u grožđu, tako da su vina vrhunska i ako se ostavljaju da se prirodno bistre, bez dodatnih sredstava i ostalih filtera, mora se duže čekati, a to je znak da će biti vina vrhunska. Prošle godine u vinogradu porodice Bezbradica napravljeno 7.000 litara vina i još nešto rakije za privatne potrebe, dok su ostalo podelili prijateljima. Najviše imamo crnog pinova, 3.400 čokoti, Cabernet Sauvignona 1.800, Frankovki 1.600 od crnih sorata, a od belih imamo graševine oko 2.000 i Sauvignon Blana 1.000. Tehnološka faza u ovom zimskom vremenu je rezidba vinograda, koja se obavlja na vrlo kvalitetan način, pošto je moja žena inženjer, jedan od najkvalitetnijih rezača u ovom kraju, tako da idemo, supruga i ja zajedno, da orežemo na vrlo kvalitetan način, pa ako ne stignemo sami, mi onda zovemo, što kažu i druge radnike, nam pomognu, pošto imamo oko 10.500 čokoti. Sveti Trifun se obeležava u delu godine kada počinju i radovi u vinogradima. Mi smo danas sabrani pre svega ovdje da se pomolimo Gospodu Bogu i kao što sam rekao, da zatražimo blagoslov od Gospoda Boga posredstvom između ostalog i Svetog Trifune mučenika i svih ostalih svetitelja koje proslavljamo. Taj jedan tehnološki napredak koji je nemerljiv trenutno u ovom vremenu u kome živimo, ali opet sa druge strane ništa ne bi bilo od toga da čovjek svojim rukama, svojim radom, svojim naporima ne upravlja svom tom tehnologijom. Čovjek je kao stvoreno živo biće, tako nas je tvorac postavio da carujemo nad svom ovom prirodom i nad tvorevinom, upravlja tom tehnologijom, ali opet ne može sam, ima posebna i pojedina ima ograničenja. Na proslavi Svetog Trifuna u Kamencu u Sotinu prisustvovale su mnoge osobe iz društvenog i političkog života Srba na istoku Republike Hrvatske. Mustre Daljske, naziv je izložbe postavljene u prostorijama udruženja Đorđe Ocić u Dalju. Tekstilna baština, odnosno daljske tkanine, izronile su iz decenijskih skrovišta otkrivajući raskošnu lepotu.
Peškiri, pregače, razni odevni predmeti, ručno izrađeni i ukrašeni vezom, čuvani su tokom teških vremena, pa i tokom ratnih dešavanja na ovim prostorima. Danas predstavljaju pravo porodično blago, skriveno u škrinjama i ormanima, proveli su tako decenije. Sa ciljem da sačuvaju ovu vrednost, Udruženje Đorđe Ocić pokrenulo je projekat Digitalizacija tradicionalne tekstilne baštine srpskih porodica iz Dalja. Prikupljajući građu, otkrivena je lepota, ali i mnoge porodične istorije tkane rukama žena iz Dalja. Zato su mustre daljske zaslužile da budu predstavljene javnosti. Mene je fasciniralo upravo to raznolikost tih mustri, odnosno šara, uzoraka, onda to što su te žene tako razmenjivale, od jedne od druge učile, što su skupljale i svaka, čak i ono što je negde što se ponavlja, svaka je dodavala nešto svoje, neka je bila veštija u jednom, neka u drugom delovanju i radu. I to me je upravo navelo da bude mustre daljske. Nisu mustre bečke, nego su mustre daljske, ali ta lepota može i Bečom i negde drugde da se takođe prikaže. Izložba i galerija Olajnica otvorene su istovremeno 15. februara. Autentičnost prostora i vremena sačuvana je postavkom gde su stari predmeti poslužili kao stalci za eksponate, dok su grafički dizajn kataloga, baneri i moderni prateći detalji upotpunili izložbu. Istovremeno istakli i pojasnili ono nekadašnje u našem sadašnjem svetu. Ne samo da su izloženi vezani tekstilni predmeti stari, nego je Dejana se potrudila sa svojim timom koji je pomagao oko ove postavke da i sama postavka bude u tom nekom narodnom tradicionalnom duhu, pa ovdje nećete vidjeti nove stalke na kojima su postavljeni peškiri ili kuvarice, dozidnice, nego je ona iskoristila stare etnološke predmete, da li su to delovi razboja, da li je to stolarska tezga ili sto, da li su to ovdje lanci neki vezani za konja, odnosno uprezanje. Zaista je svaki detalj nastojala da bude što prirodniji. Materijala im je bilo puno, veliko bogatstvo je u pitanju i ono što je meni bilo lično jako interesantno je da povežem te, da kažem, niti koje su tekle iz tog nekog vremena i koje su došle do nas i mi ih sada otkrivamo. Možemo neke nove mustre da pravimo, ali zapravo imamo iste niti i to je naša tradicija. Među 50-ak eksponata teško je izdvojiti one od posebnog značaja. Neki se ističu po svojoj starosti, neki po veštini izrade, a svaki otkriva deliće istorije daljske porodice u kojoj je nastao. Kao da niti ovih tkanja ispisuju jedan deo istorije Srba u Dalju. Izloženi su oplećci, ima dosta peškira, ovo su peškiri, tako su mi rekli, tkani na dasku. Ima tih peškira svečanih, za fiferi su koristili kad su išli da pozivaju svadbu. Ima deverskih, to je ukrasni svečani peškir. Ono što smatram izuzetnim, da kažem, doprinosom, to su kondže, koje su isto pozajmljene, te svečane zlatovezne kape koje su žene nosile. Recimo mogu da vam kažem za ovu pregaču, kaže se pregača ovde, gde piše Anđa Juribašić, to je od prababe, znači od babe Đorđe Ocića, to je devojačko prezime, a ona se udala 1912. Znači ta kecelja je znači negde oko 1910. godine. Posebna zahvalnost iskazana je ženama čuvarkama, ćerkama i unukama koje su na razne načine sačuvale ono što danas predstavlja tekstilnu baštinu. To sam čula sa više strana, da su jedni koji su odlazili, napuštali kuću 41. kad su bili proterivani, te tkanine koje su smatrali vrednim stavili su u sanduk i zamolili komšiju Švabu s kojim su bili dobri da im sačuva i on je to sačuvao i to je ostalo jedino iz te kuće sačuvano. Drugo svedočanstvo je bilo da dakle, oni nisu bili proterivani, ali su sve ono što je bilo sa oznakama pravoslavlja ili ćirilice, to su isto sklanjali, nije smelo to da im bude nađeno u kući i to im je isto Švaba, drugi prijatelj, sačuvao.
Izložbu je finansijski pomogla Uprava za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, dok je restauraciju i otvorenje galerije podržalo Srpsko narodno veće. Udruženje Naše ognjište iz Knina predstavilo je projekat Očuvanje tradicionalne srpske narodne nošnje i običaja Srba Dalmatinske Zagore. Ovo je projekat koji će se provoditi 6 mjeseci uz podršku Srpskog narodnog veća. Prezentaciju projekta održali su predsjednica Udruženja Naše ognjište i voditeljica projekta Ojdana Vještica, saradnica na projektu Vanja Gugo, savjetnik u Centru za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća Saša Ležajić i saborska zastupnica Anja Šimpraga. Cilj ovog projekta jeste očuvanje kulturne baštine i običaja Srba kroz obnovu i promovisanje tradicionalne srpske narodne nošnje Dalmatinske Zagore. Programom je predviđeno sprovođenje edukacija za 20 korisnika kroz različite kreativne radionice, a posebna pažnja će se usmjeriti na prenos znanja tehnika tkanja i vezenja, izrade narodne nošnje mlađim generacijama. Ovaj projekat za nas znači jako puno. Kroz njega je osmišljeno splet radionica, tkanja, izrada nakita od tkanja, izrada nakita od vezenja, šivanje, vezenje i mi s njim planiramo obučiti jedno 20 nezaposlenih ili zaposlenih naših žena izradi narodne nošnje srpskih krajeva Dalmatinske Zagore. Pored pomenutih radionica za izradu narodne nošnje sprovodit će se i edukativne radionice za članove udruženja, a na temu pripreme projekata u području očuvanja i njegovanja nacionalnih, kulturnih i drugih tradicija i običaja pripadnika srpske zajednice u ovim krajevima. Projektna sredstva omogućila su udruženju i kupovinu novog stroja za izradu veza te angažovanje profesionalnog dizajnera. Projekat je težak 120.000 kuna. Kroz njega smo omogućili udruzi mašinu vrijednu 41.000 kuna. To je mašina za vezenje koja će malo ubrzati naš rad i pomoći nam da i mi našim kulturno-umjetničkim društvima povoljnije radimo narodne nošnje. Saborska zastupnica Anja Šimpraga istakla je da će kulturne aktivnosti Srba na ovom području i dalje imati podršku od strane srpskih predstavnika i institucija, a sve sa ciljem zajedničkog očuvanja identiteta Srba na prostoru Dalmatinske Zagore. Svake godine Srpsko narodno vijeće određen dio sredstava povuče iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Nakon toga imamo znači svoje potrebe na terenu gdje s nekim udrugama, ove godine je to pripalo našem ognjištu u Kninu, Biskupiji, na području bivše općine Knin, da provode projektne aktivnosti. I ono što je bitno ovdje naglasiti jeste da sve projektne aktivnosti koje budu provođene u 6 mjeseci, osim što će doprinijeti očuvanju i običajima i kulturi Srba u ovom dijelu Dalmacije, isto tako jako mi je drago što su sve to uključene žene, čiji položaj i dalje je nezavidan u ovom našem današnjem društvu. I nadamo se da ćemo na ovaj način pokušati programske aktivnosti produžiti i za dalje, da će što više žena biti uključeno i isto tako nakon toga da ćemo imati nešto što ćemo moći ostaviti svojoj zajednici. To je i publikacija i narodne nošnje i sve ono što će proizaći iz ovog projekta. U sklopu programa biće urađena publikacija Srbi Dalmatinske Zagore od glave do pete, a narodne nošnje izrađene tokom projekta biće prikazane na kulturnim manifestacijama i u sklopu izložbe koja će biti završna aktivnost ovog projekta. Bila je ovo posljednja februarska hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Ponovno zagledajte za 14 dana na istom programu i u isto vrijeme. Hvala na pažnji i doviđenja.